Hartelijk welkom heet in ARIA, Maatje van Diep, Den Haag. Een programma dat is georganiseerd door ASJ, heb ik begrepen. Ik speel Nagara en ik zal een kort uitleg geven over wat Nagara inhoudt en wat het is. Nagara is een instrument dat 5000 jaar bestaat. Het is afkomstig vanuit India. Het is meegenomen met de Lala Roepo naar Suriname. Vanuit Suriname is het weer in Nederland aangekomen. Ik zie altijd bij Nagara dat ze steeds een sjaal overgeven, dat ze elkaar een beetje gaan uitdagen. Nagara is een instrument dat vaak werd gebruikt in Suriname met worstelwedstrijden. En dat worstelen, ken je, dat is een spel van uitdagingen. Van wie wint er, jij of ik. En Nagara wordt dan meestal ook gedaan met 2 personen. Waardoor het spel is van vraag en antwoord. Dus ik laat nu zien wat jij kan, of wat ik kan, en laat jij nu zien wat jij kan. Dus vandaar dat de sjaal overdragen aan elkaar. भाइयों बहनों सबको हमारा नमस्ते। और हमारा नई राष्ट्र उतना विशालना है तो सभी हिंदुस्तानी में बोला गया। पहला बात यह है कि हम बहुत कोटि से कोटि धन्यवाद देने चाहिए अपने फुप्पा के, वो है रमेश धनपत। यहाँ पर तालियां हो जाए इसके वास्ते। जब हम गुलाम दाइली अफवाह सत्र में रही तब से हम जान रही और तब से हम के इतना स्टिमुलेट करीस ऐसे हमारा मास्टर व्यवहार कर रहा है हम लोग के अफवाह सत्र के बस हम लोग के फेस से ऑर्गेनाइजर के सुरीनाम फेस पे हम नाचत रही। हमसे एक दिन बोले सुंदर तो क्या हम कपड़ा सिया तो कपड़ा पहन के नाच तो वो टाइम पे बहुत हिम्मत न रहा हमें मतलब वो हम के अहिरवा के नाच के कपड़ा सियाई और लौटा के नाच के आज दिन तक हम वही पहन के नाची रहा और बहुत धन्यवाद दे रहा। एक तालियां हो जाए फुप्पा के। खुशी बात ये और है कि हमें छोटे से हम छोटा रही तब हम देखते रही नाच जब लोंडा का नाच होता है ब्यागवन होता है बोईती में तब नौता करे जाए तो हम सब चीज छोड़ के चल गए लोंडा का नाच आगे कैसे नाचे। त्योहार के राजू जब प्रोग्रामर है रापाट तब हम सुन के तब इसने कौशल कर रही नाचे के अली भगवान में तब धीरे धीरे कुप्पा के कारण पोशाक पहन के नाचे लगी। किचन छोटा के रहा जब हम जाए नाचे तब वे हमारे साथ जाए खाते तो हम लेके जाए कुर्सी पे बैठा दे हम नाचे सूझ जाए तो संगत किया हमारे के देखे गोदी में ले रहे फिर आगे फिर ताके। एक रोज के बाद थे हम बोले बेटा नचिए बोले हाँ बोले कपड़ा पहन के नचिए बोले हाँ। कोई दिन से किशन नाचे लगे अब बाजे बजावे अब वो बजावे अब हमें नचावे। और ये है अश्विन भी तने कुछ बोलते हुए ja, ik zal je wat ik moet vertellen. Maar alles wat ik geleerd heb is dankzij hem. Na deze introductie zou ik zeggen van, we hebben hier een aantal experts in huis en ze hebben waarschijnlijk ontzettend strakke, goede moves in huis. Dus dit is de eerste rij. Dit is de eerste rij. Hier komt de tweede rij. En hier is de derde rij. Het zijn pasjes met wat stappen en wat vingertechnieken die erbij gebruikt worden. Misschien is het handig om even de benen los te maken door te huppelen. Wie van jullie kan huppelen? Huppelen, huppelen, huppelen. Gewoon huppelen op je plaats. Op je plaats, huppelen. Wel huppelen, hè? Niet benen omhoog. Gewoon huppelen. Net als vroeger, hè? Naar school rennen en spelen, speelplein. Huppelen, ja? Ja. Ja, huppelen. Nou, een pasje hiervan komt erin voor. Huppelen. Dus een huppelen en dan een stap eigenlijk. Een stap naar voren. Een huppelen, 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 huppelen en een stap. Huppelen en een stap. Huppelen en een stap. Eigenlijk doe je 1 been omhoog. En je springt en je komt er weer op. Je staat op 1 been, je springt en je pakt een stap. Dus hup, hup, hup. Dat is eigenlijk de stap die je maakt.
stap. 1 stap. Je staat op 1 been. Dus deelt 1 keer op en je maakt een stap. 1 stap. 1 stap. 1 stap. 1 stap. Ja, dat is ongeveer in de richting Wiemel. Misschien kan Wiemel dat voor laten zien. Wiemel, onze voorzitter, die kan misschien, die doet het heel goed. Heel goed. Dat is de kanaal die eigenlijk leidt om een stap te nemen. Dus hierop, op deze ritme, speel je gewoon, misschien kan je je voordoen. Je danst gewoon even Hetagana. En zodra je een harde knap, dat leidt je tot een knap. Je hoort eigenlijk twee keer een beslag. Eentje is rustig en eentje is hard. Dus bij de rustige dan moet je eigenlijk al bereid staan om een stap te maken. Dus ik denk dat we gewoon dat jullie eigenlijk een koppel maken. En dat we dan steeds eigenlijk voor even laten zien wat jullie ervan begrijpen. Dus ja, wie wil zich aanmelden om voor het eerst of als eerste te beginnen? Ja, oké. We hebben al een koppel. Ik weet niet wie ze zijn, maar applaus. Ja hoor.
भाई बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हम देख के हमारे भी दिल में बहुत खुशी पैदा हुई है कि हम तो सोचते रहे कि जब लग हाल गोड़ चले तब लग हम ही करे। पगिया तो बहुत ढेर हुई है और आप लोग के चेहरा हमें मालूम हो गई है। जहां नौटा में आप लोग के देखे तो आप लोग याद कर रही है, हम आप नौटा में से आप लोग के लेके ना छाप और सरमैया ना कब तो एक हम उनके पुराना कल्चर है और ये हम लोग ना करे कोई तके करी सब खत्म हो जाए, सब दोन हो जाए। तो बहुत धन्यवाद। और यहाँ ये भैया और आगे बताई क्या होने वाली है।